benta kesni arpusan terek Agos arajar arpusan tengi negaliang ke neutrap border dispute redressal forum HBDRF haka kum kejing perkenmal haka kharlai terek Agos arajar arpusan ngiladep banlej ai ya kani representation jungi shaka government of Meghalaya shaka sarkar Meghalaya kata nadu chief minister Bron Burom badang ta deputy chief minister Bron Burom masnya balang dhar Pak Preston Tingsong nang ta chief secretary jong jela Meghalaya nang ta secretary department of political affairs government of Meghalaya nang ta chief electoral officer government of Meghalaya Deputy Commissioner West Indian Hills District Joy, Nangta Secretary Law Department Government of Meghalaya, Nangta Secretary District Council Affairs Government of Meghalaya, Nangta Chief Electoral Officer Government of Meghalaya. Te kaniga presentation jungi kabang ila summit hakani khalai terik kadai bej halor ka phang ban inclusion but recognition yigi chnong baper ki badon hapo ka ila kalabang nang pelut bati pentakum ke blok 1 bat menta ka snipat ka arpasan terik na Agos arajar arpasan nila lej ban summit ia kani ga representation jungi lengba u border magistrate sar GH pasa halor ka subject urgent appeal for immediate reclamation of block 1 labang nang pelut and adjoining areas and block 2 into Meghalaya constitutional, historical, cultural ground for rectifying of prolonged interstate injustice. Kanega dega subject jong kanega representation ke bangla submit mentakasni. Te nakaliang jong i border magistrate ila repressive ya kanega representation jongi but nagalian jong iru ila kular ban iPad sakane sakawe pat ke jingtho ke jong i bar benrap lang bat kani ka representation jungi na kabenta ban summit sha kini ke address harum kebenengkong chau chief minister Bron Burom jong ke jela Meghalaya jungi Konrad Kesang ma bat nang ta chau deputy chief minister Bron Burom jungi ba Preston Tingsong bat nang ta ba Snya Balang Dhar bat nang ta show Chief Secretary Bron Burom Sar DP Walang bat nang ta show Deputy Commissioner jong West Jaintia Abhinav Kumar Singh te kumba ladap ong duduk bene baka phanghi jong kanega representation jungi kadai bej na kabentaban immediate reclamation ya kabanda wabiang ya ke blok 1 ber blok 2 na kabentaban penthai biang ya ka sepok ke jela Meghalaya kumba julong nadu undai thai kulong kuma te negaliang jungi kum forum nagapor skapor nila dep ai ke jingtho para ke cukuporu nila penkenmau nagapor skapor jo government naga benta ban yakren ban penbek no ya unu purusa mo balasa ting de pheu snem te negaliang jungi kum forum ni dawaru iga sarkar jela ke jungi bagadai ban simkhia bha ha ke jungi dei bar kani gamat namar balengi ong kumta namar ba kumbangi ina kepor ban galiang jong government kadon kata kajing pendem tedong hakmat jong sarkar asam kubang ining yo i menin katu ke khubor mo nagaliang ka sarkar nagalan ka sarkar ka chuom ka state ka badang khamrit ban gi jela jongi kumno ki pen ka sarkar asam hadu ki ong ba lada ka thamaru kim salia te nagaliang ka government jongi pat kumalong menta wat ki cakka ke dang hap po jela Meghalaya jungi kum sepo mukro sepo ala pangabru kadang kenrandin tes kanole gemut ia ka hagijing de bar ka blok 1 blok 2 lada ka sarkar jungi gemut kadang ka keting lade kenrandin naga benta ban ya keren gijing sisa te hagijing de bar kani nagaliang jungi hukum ka forum ni kentu ka sarkar but nagaliang jungi ni ladap ai ladap lek de kata step by step kabringkong hi ngiladap ai kata kijing thok kijing tar ngiladap pensneu cak sarkar leng bagi jing thok baper haga jing ide bat kan gamat kejura jong ka blok 1 bar blok 2 ti menta gidang up ya ka government ya ka respon ya ka jing simkhia jong ka government ka jing ide bat kan ni ti lada ka sarkar hi kam simkhia ya ka ni ka jing dawa ka jingi
mangi kipai kasih penar ke basong basa apo blok 1 bat ke basong basa segini di border area kumka Mokoiram Khanduli Lapangap Mukro siar khat kasla kum to terter nyimban se ban shimno da kawe pat glenti naga betta ban yadai yalau jong purusam baleng ong ta namar bangi tip sai kedar ba kan ne kade ke caka ke jungi ikar biru kimla hi ban len yegane kade helor kane genong rimba ngingene wajur naga government bagade badi kritik bat sarkar asam bat kumbar su pentip bahaka arpeu kendai tarik mentau benai nyilayo ru ka appointment ban ya kendu badi MP benar buram jungi isar Dr. RJ Singkon di Nagaliang jungi ni lapan kre yaki representation jingtau jingtar ki ba khamsai ki ba khambiang nagabanta ban summit bat ban ai ya ini MP bedan borom jungi kenang ba me iru in yo le ikdon kam nagabanta ban ya sai ting haga jungi de ba kane kam ke jungi haga jungi de blok tu sangte sepok parlimen di Nagaliang jungi ku forum nyidon berkentu kendiat mo ikipai nyo snong jibadon sepok blok 1 babang nang kelut ba bat blok 2 nyimdei bandu muslim nyimdei bandu cikermen bat nyimdei ru ban ngop hakene kebuj boman jugi karbi namar ba kecigi keren hi menta kali sai bat agaliang government of Meghalaya sarkar Meghalaya ru kaladon hi kata kejingya keren ke jongka na kapata man recognize lani ban itu no yaki sinong ki thau baro ke beran ko blok 1 na kapata ki jiron kam ba pher ban yo ki kot kisla beron kam kum ki bar certificate ki epic adhar kum terter berada cukup por gumut ban penyo kita ki development tira kaliang jungi ko forum ki kentu ki pai nong sinong jungi bagi de balong ke biasa ban ngimberu ban ngop hakabu jungi karbi namar ba kum peradok persnang de bersneu thu ba haki por brodep kat no ki karbi lele benyi la tor chori ngi naduk snap arajar duk snap arajar khat riu khat nyo gila mat sibun kita kijing nglecha penyap nglecha le dejot kum ta terter hindrai ha bakim la ban be yengi menta gini ki karbi la persampat bar khrok ban kejo dengi dek baterwa kita ki skim berit beria kum ta terter bar manra kata cok suk sungsang hindrai ha bakum kene kepor dan don kata kijing penbe yu purusam nyimdei ban ngop kila persangkat la kat yai ke pemban be no yengi hindrai ha bakim la menta gila persang ban khrok yengi ken hindrai nyimdei ban ngop nyimdei ban yang triang la ke jong banong rem nyimdei ban pediang ru kinu kita ki kran kita ki skim kita ki development napo jong karbi ang long asam bat kubang ngila rai ka to ji meeting jongi karali jongi hakalai tarik ubnai me mentau snem ngila rai ban pendon kam no ada kata non cooperation de kemut ba ni de petrekam ya ka rai jongi bangim de ban sibanta kino kita ki kran kita ki skim development leni kita ki kita ki jingi trilang bar sarkar asam te kumbar si petip mo bahaus snap araja ada peun riu kasadon kata MLA election haga jingi de ke jela asam te ke jingi de bat kaniru ngingen saya keren ngin sim ya karai kumno ngi de ban le halor kane te tang kini hi jing pentip na kaliau juga from ban ngi kermen ba sarkar Meghalaya jung niru kan sim kia halor kane ke kam na ka beta penyo kata ka hok kipai de snong jungi basong basa po blok 1 bat kum juk kipai ke siklar jungi ke basong basa po blok 1 ru kin sngeu thu ya kade ke jidon kam na ka beta ban yeng ya dai la jong purusam ya ka hok kriti grustur jungi kum kipai kasih penar